Pravijo, da je z rožam težko. To je čisto simpel. Vzameš seme, lonček, zemljo, daš seme noter, vzameš vodo, pa zaliješ, pa počakaš. Ko bi bilo vse tako simpel, ene stvari pač nočejo zrastiti. Imam idejo. Mato, zdravo, kaj pa ti? Zdravo. Zdravo, Ines. Kako? Ja, bo. Kaj pa ti z dvojnimi očali? Ja, ene imam za sonce. Aha, kaj pa druge? Mama pa kaj? Imam pa za to. Če se pa tole nastalo? To od punc. A od punc? Ja. A mi pa to več vodih? A ne več zdaj? Aha, malo vodih tamo. Se da to kaj zrihtati? Se da. Res? Bomo zrihtala vse. Ja. Gremo. Ok. Evo, Boris, sedi. Zdravo, čau. Ines, kaj pa počnemo midva? Midva pa zdaj aktiviramo najne celice, da se bo mišički malo zbudili in pognali nove lasje. Se bojo? Bojo. Kolikrat pa moram priti jaz takole na obisk? Saj ene 6-krat, 7-krat bi bilo super, enkrat na teden, pa bova zrihtala in se bojo že poznali prvi rezultati. Antena Štajerska.